Aylanayın kızım, Akman'a gelçi vereceğim. Sen çeksiz dostluk dolboruna katıştım dep ayttık ele mektepten ötüpsün iyilikti. Kança pasdaşlarımın arasından sileydi tandap alttır. Oşolcaktagı iyiliklerim boyunca bana aytıp berçi kızım, bir bölüşkürücümüz menen dagı. Makul apa. Men çeksiz dostluk dolboruna katışıp көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Жана тренерлер менен биргеликте көп Жалал Абад, Баткен, ошол класстарда болгон тренингтерге катышып, ал тренингтерде биз көйкөйлөрдү алып чыгып, ошолордун үстүндө проект түзүүнү үйрөндүм. Ал эле эмес, дебаттарга да катыштым. Жана ошол мен ойлоп көрүп, өзүм мектебиме заманбап технологиялар жетишсиздигини көйгөй кылып алып чыктым да, ошонун үстүнө иштеп проектин түздүм. Жана ошол эле мен түзгөн проектим жетекчилери жагы ийгиликтүү ашып, анан алар менен биргеликте биз ошол мектебиме интерактивдик доска жана компьютер, колонка, проекторларды мектебибизге алып келдик. Azamatsın kızım, bu senin en algaçkı iyiliklerin olsun.